Isključenje struje za četvrtak 19.10.2023. godine od 8.30 do 13 časova Beočin opština, vikend zona Šakotinac, Brazilija, Čerevićka 4 Beočin i ulaz u Čerević. Od 9 do 10 časova Sremski Karlovci, Vinogradarska 1 do 21, 6 do 24, Jovana Živanova 1 do 1a i 2 do 10. Od 8 do 14 časova Novi Sad, Skerlićeva 1 do 31, 2 do 6, Nikole Pašića 22 do 38. Od 8.30 do 10.30 časova Novi Sad, Bihaćka 2 do 8, 14 do 40, 1 do 7, 11 do 29, 33 do 35. Srbobranska 2 do 22 i 1 do 3, Žabaljska 2 do 12, 16 i 1 do 11, Fočanska 28, 29, 37, Sečanjska 2 do 34, 1 do 7, 11 do 37, Sent Andrejski put 156, 160 do 162. Od 8.30 do 9 časova u Novom Sadu kiosci ispred železničke stanice. Od 9.30 do 11.30 časova Novi Sad, kiosci ispred autobuske stanice i barake GSP, semafor kod železničke stanice, bulevar Jaše Tomića i bulevar Oslobođenja.